Papa baby Adom TV Badwam dwumadi no eso yamwache ne titio radio fosu 97.1 FM yada se dwumadi no eba se Badwam 5:30 yebebo nwomo a na chese 5:45 na ni Apostle Dr. Nita Ekutegu abadim kwanshan sam no wiepe ne de news abrawa ye wie news ye de obonkrata no ebro ti koso amafide no enna ha ye nche yada se Mino Rasante da kon ni gina ha no pay aka o manhene. Be me na no pay me nchia we. Oh, majosu. Se bibia boko. Emra do majosu obi aketesia kama. Aba e down. Kama. If you boko there. Yankopo Adom. Ana so am obi abranti a ojugina so kama. Asibo ni nyata. Obi ani pedi. Ya latia me da se. Well, then so to. Any said no man pontem. Tini konya na any traffic na dey. Insure atopa for the first time. Me can ejina so barry. So we dey koye nim. You show ni year skills na fi o say. Can no year skills bi sa. Oba we dey. Onyame ado. So oba ye lane. Ko ye ho no. Erade me se we na make no. Men kakurare jam ko tiesi ho. Ugo kana se ko yifa so a. Yeah. Ya che obia na da foforo che obia na ekuada. Eti ekuada ye akua ne kwaku ana se. Akua ne kwaku. Ana ajoa ne ebri mani so. Kwaku ne akua. Kwaku ne akua. Ya che obia ede na ye ja kufini ama. Agaye kwei ana ba ano na ahoka. Ano jana kana monka. Kana yenka. Onko asori wo ho. Ah, ti omo ye kufini ama ne sa ni sa. Hey! Tede de kwaku muda o. Montre se na e muda. Mo magana ho do na makoma so. Me pese timi catch them say you proud Ghanaians. Very important too. Two so no pa emfa ho ne de ekokoso nyina no. Wo de catch them say you are a proud Ghanaian. Very important. Onyame atire nim so akire obetire nim akire dwumadie bia ye di bia ya na montuo bia ye tu bi onyame be order your footsteps kama. Na so aboa ho kakra mesrew. Onyame ye ni nyina but unso boa ho kakra so ye hyenkani a enkase nyame be ye ntu tie na we o break nim se o wo so a na se o still nyame be ye there be onyame operate in a vacuum like that enye mesrew wo ye sukuu ni a o prepare towards on social obetra enkase wa ko watch night akọ night time dey oil egu so ama o di tino o ko tell no ano wo bi ko fa ngoma no the man down so say ofa ngoma no isa say nyame na obuafo ntino o ka kai o ma o mia bia chapters bia be kenkan bia be ko kamara the on tia se ne wabusa ne ye kire omu wo no o ye a grace child into the be dance be nko kasima ko watch night aba throughout the night nyina many asofo awdo na abon pai no ato asofo entino no asofo no na e ko chiro so enti enro abodi nyame che osofo pani video bi a me chance on it o watch re say ono was started ni business o say be 208 or so real estate aye nioma enti se bia no hu no fa so ne ba na aye wo se bia ya say asori sika entua me ka enti wono wakache na sofo no obi anya adwuma enye se bia hore baba he baba na ze do ma sika enso obi anya adwuma enti obi a sofo mpo so what ya say enti obi ti ono obi akonta o say okunta nenti osofu yi asori nkwa mama na emisa and so starting in the businesses you know Ghana for nkuntabu na ne Ghana for nkuntabu ombebu nkunta na o mi ton wele na me twi na mfa me na me twi na ntwinam tumi na wo wen oni me no say no me ni nam ICGC ni ya denta na me ye enam ni o 1 pound 1 kilo enam ni o 1 pound na o mu jo enya ko na TTV na kame ko tran iti me so pe bibiye no nyame mmoa wonsa no adwuma pe bibiye but o de faako ana wa criticize bibia o mu ni mu wo asem ka oh we e nye krono no wa ba na no de oba yi wo no obia ye kronfo eti wo no a o to nso ye de ana you are doing the mathematics onko ye bi na de bi obi hu akonta ba enko de bonkrata ni mo iti nsema wo do to de bonkrata te so ato chire kama bibia mu ate kama sam de bonkrata the Ghanaian publisher say SML adwumaku no mo di mfie num downstream operations omo ye no kakra omo di mfie num afi omo say upstream no so no omo ehwe
na omode eno so aka ho ti omo ka che Ghana for so omo nta omo chi we Ghana ni adwuma ma papa in some MC aya gina tum no in some rashe be jani hey we dey mu orem papa mi amu kra no ejeje me no yehoji am ko si be bi kra me hu dey cause kra ti some MC hu sensem no so aba Dr. Nick Danso Ghana fo nyina nim nim kranza ni this year fa bono is this year kan na e bono half this year still bro half this year era Nick onya abaso body kese pa no so e ho asem e wa Daily Graphic and e dey to aso Daily Graphic any my power say police update on Galamsey fight 99 excavators seized one of the figures neighbor one of the figures neighbor e be china for the most be case before 208 arrested one of the figures neighbor it is here see a china see ebusebuse mu amam nka say tata obia mu a yenka bi hye mu na mo de beto graphic anim ti atwura to ho Guta endorses Ghana Standards Authority measurement enforcement adwadifo o man musu say Ghana Standards Authority for hye bi o mo de ba pa mo di gu akwam o nyame anim ni se saa na ebe kodia ene bibia be kama e de man Professor Ameya Okunfi former GIIFCU charged over $2 million SkyTrain project. Oba na NPP amanyo korom say am the SkyTrain bi ba. Sa da juma ya maso. Ana ye na picture kaka. I said am twa sa mfonyi ni kire. Say adwuma ya maso. Ba adwuma ya maso so yate say ye tua sika so 2 million bi. Nti professor no adwuma ya fo we de boni bi ani ho. Momra. Ba bia mu tua sa sika ne ko gu ye ne bi de fa na adwuma de de. We mo be kire mu. Yes, I don't know mine a car any $1 million. Into a home court diary Anamontuna or Mashasian. Kopek. Oka Kopek pe na Dankanamwa diabe suitrim. Kopek, Dankanamwa. Kopek, Dankanamwa. Ano crebe to just en canano dano a car tonibro and ka okoshe baby wa by him. No, that's a good for. Jenny Wakasa, I say, hey. SML Jumokuno. In fact, we are guaranteed in terms of sika yeji edi ama eye on my Ghana. The Inquisitor. More wahala. Hey. Yaka wahala so they know what you see. More as I can wahala. To the upper, more plus wahala is equal to them. Me my family scapegoat to that. I say, hey, Adom one Signals Bureau pay pa na kaneno MPP apprentice no court ja na na sade kwadu foforo bon bam ya sa achina ko eye kokom nti ho asem e wa ha okọ MP enso a lawyer Edugita Maklo good morning o say oil marketing companies na mundi hihye so no muntie nie se yensa so mu a e kwan ye de mu be fa so no mo say yes enye djuma ketwa afei ubenim hanso a era Nick Danso na baso body no eda so ha the new publisher dey to aso lawyer Atachia I say Ghana's state secret may go public sise mutata ne client era dubu ahin mutata ne sa ensema yakata so eni kwanse eni party wo man Ghana mu ha classified information. Se mutata the client na area du boyen. One hwe ni ya. Enyoma ebeto to form titam no. Oman no ebejija. Nti kokobo. Transparency questioned in some MC's confirmation maka was matro emu na ho. Kwan e fa so yi some MC no emu na ho. Police arrest traveler with guns. Bullets and a source was a ganja. Rastafari. Selassie, fire ban all the Babylon people, you know. It's a being getting. Ja Rastafari. If you had the it is a camera I could tell you. The news center. Minority raises red flag over presidential power vacuum. Omakasa
Nano da na ehwe man pan on abadi eche ni on na we speaker you need you tell hey no man da pan hey man we ya ba no mo etiak ya mera kunu no se de nhehye titie man pan ni ho na abadi eche ni ho judge nso chief justice so no and say ayan sem bebre tom say yen hwe ni ho asem ye over 80 billion Ghana cedi debt chokes energy sector. Oh, number 6 John Jinapo. Me who say adwuma no just say o bo ho mode ba enough from eno na meka minim nua obi me say kopim say apomuden ho nsem anyinam kanea ho nsem adesua ho nsem ye beti ase se eya asem hiama oman no na ye be ye no ne kwan a se fata so ye mfa amanyo sem mfore no ye nya anu aduro ni die e se kwesi kofa we ba ya beka se da bi ya kofa we ba ama beka se da bi it is a na ya boy ho chaskele za bi sin de ba eya asem hia sa eya asem hia enti ye wura eye John Jinapo onyame nkoso mo animdie ni ahoden abetimi ene aboafo abetim de djuma shronko kra nse o do gye de ade nsem dos pa so o do gye na fa ba bia so o ma do gye so asma ba de custodian de obokrate no nti no sa de aya no na futuo no na ye de bema se mabunu no munya ni o ma ne no amu kum ho mabunu no super glue hia we nyina mo sua na ntwe agya na super glue ana omo de enwo nso aka ho mo hwe dia no mo ye no so okay anye sa ni ma de na be ana afi so no omo fa de o se ana ebeku ye dachi no omo combine bia awoba de ensa be enum sima no mo de paracetamol no mo de tramadol no mo de awo no nti why say tintin anopa hu kwabra ne why say but you can no ma anopa hu kwabna o say hu kwabna ne and we can cast a careful munyai wate munyai na mo se mu ni pedua no mo se mo lang afia me so ya gibre na me count ya gibre na ye mrante de ye hu de ye ni pedua ya gibre na maye sa adesua no oya ketesia oya brantia etufu na wanti apomuden ho nkomo nsusansu etim de bre ni pedua omuntie well yeah tips 5 minutes you go muntie emre one netie na o ma frɛ emrante ni adaje ketesia no de o ni adaje kora no obehwe shatawale ni stone boy oka fistula asem no oka sciatica asem no oka hypertension asem no and this week kwari ye myopia ani no na nipa dodo se na gibre ekoi enini koi enka ye di ene ho ani aso esen fa ye nantim ne mi wa wo sha de wa wanyinya wanim wo squeeze wanim mesi we do akọ ma ba mi senior brother ba for fa cheme na no mi ko kuma say de se me kina na wo ko 60 years so da so kin karo gwam sa David it is all check one ko check pe ebedum a unhunu ebedum a unhunu igusu sa ofise eye adwuma na bibi ko che wo ho won check no ubehu no erade hu yemo bo awani ni nyina akọ eno so ya ni bi ebetimanya hyehyɛ bi a adwuma mahodo aba adwuma ebe ye nhye se anka bi abosome miens nsia bia no bi akọ toro checker system no be fa ho ka bi dia because say wo pia Ghana nipa say onko no busa Thomas the last time o checking ani me wa obi sinti wanya BP le sia pro say ya le sia se koko ne nyina eya no pay me so afuna me oats to mobo say so to choose sia no pa ne anwumre for the whole day o sa de anwumre so kra dia ene enya na se kwa da twitwi se wonjitwi nti obe da benya na ya no mu didi wo ne simu sa de bia ne se ne etu 34 ye tuni dodo musinyina ba menya 60 onyame ni mekure ni mema so ne tai we o man so bre we nsa no obi so to ha hemachi na obeda 8 pm no combination a odo free body ni mu ba na de he cross inside the panel there he says inside the panel o sa ma me level ni that what so that wa enko so your condition e dey who dey fear there yeah, madam royal fancy ha. Me sorry akwadom online.com and some baby wo ho no waje bracket kind radio for 97
1 yɛda mo ase papa yɛkwa agudie mo nsɛm sika o sika yɛsrɛ na yɛkyɛ 2k first draw na second draw 1000 Ghana star 281 hash option ne yɛ 4 Mr. Otwani sisi yɛ keju eba na the first draw na tuma mo sɛ bɛ ya benya 1000 Ghana na ade ahwɛ ho yɛkwa ba